OFM Sport. Daniel, big for you guys this week with the Toyota Challenge starting. You guys are not far out of the SA Cup, which was a very tough one, but a fantastic opportunity over the next 12 days or so just to bounce back and build towards the Currie Cup. Yes, I think this is a great opportunity for the boys. There's 3 games in 10 days, so Frans also told us he's going to give opportunity to all the players. So yeah, I think there's chance for the players that didn't get the chance in the SA Cup. Although I think we had a few players that played in the SA Cup that got a chance this year. And yeah, the SA Cup, I think we built, and we had at the end we played well, and yeah, this is opportunity to just build on the SA Cup and then prepare for the Currie Cup. I think this year is going to be a great Currie Cup. En soos Frans gesê het, die lekker ding is dat vanjaar se Toyota uitdaag is nie 'n kwessie van julle speel nou teen plaaslike spanne nie. Ons al verlede het gesien julle speel dalk teen die Pumas, die Griffins ensovoorts. En hy sê julle speel so baie teen mekaar, so dis lekker om teen internasionale spanne verslag te speel. Nou nie die sterkste internasionale span nie, maar nietemin daar gaan heelwat ouens wees wat oorsee gaan vir die Wêreldbeker volgende jaar. Yes, ek dink dis 'n goeie geleentheid om te meet teen internasionale spanne. Soos ek sê, dit is nou nie die top internasionale spanne nie, maar is nog steeds internasionale spanne. Hulle speel ook teen die Bokke en teen die All Blacks. So ons kan onsself meet, en ek dink dis bietjie anders te rugby. Ek dink om hulle na toe kom vir hulle is dit ook 'n geleentheid om Suid-Afrika te sien en te speel. En ja, ek dink soos ek sê, vir rugby is dit lekker om te sien hoe speel ander spanne, hoe speel ander nasies. So ek sê, dis nie bekende rugby nasies nie, maar so ek sê, hulle bou ook kwaai en hulle wil ook verstaan verbeter, en ek dink hulle gaan kom om vir ons te wen. So ek dink dit gaan 'n goeie challenge wees vir ons.